Sanibonani wengane zakwethu ake ngimele lapha endafeni ngelo channel ehamba phambili radio inkezo mina lamagama ngifeza ukuthi ngakho malo bathi la sibona ama-comment ngalo ukuthi ungabe usemusha ngelikhasi ufuna ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi ke nokushare okukhulu nakho konke kanti ukuthi zenzeke izinto endleleni uMculi sike lapha ke udaba oluthinte kunziphala uGatsheni kabuhlungu uzobonga sibonile ngane zakwethu ke ukuthi uGatsheni kwaba usizo lapha komunye umndeni okho lapha noBhongolo nakhona umama ekade eswele engenayo indawo yokulala ke lapha uGatsheni ke ubese ngene lapha ke enxusa abalandeli kanjalo ke nabantu abangaba nosizo ukuthi ke bakwazi ukuthi ke bamakhele indlu okanye indawo yokuthi afihle ikhanda sibonile ngane zakwethu ke ukuthi ke lelo hambo lwakhe loGatsheni lugcinele kusebeluba impumelelo lapha ekhandiwe ke indlu iphelele umama usenikeziwe lesikhiwo akwazi ukuthi ke ahlale afihle ikhanda kanti ukuthi indaba ezinhle ngempela ke lezi lasibona ngabe uMculi kukhona lapha isupport ayithola kubalandeli akwazi ukuthi asebenzise iplatform inkundla zokuxhumana abantu ukuthi ke ahlanganise inkumbi ezilabalandeli kwazi ukulekelela ke emndeni ehlwempu lapha into enhle esingathanda futhi ukuthi sibone yenzeka lapha nakwezinye indawo kubanye abantu abaswele sihlebele phambili ngane zakwethu ke sithinta udaba othinta uBobo umfana wepiki sibonile ngane zakwethu udaba eqala iveki ukuthi inkunzimalanga uBobo engathi ubese ngozeli lapha ke ushawe ke umphakathi endaweni yaseGoli la khona atholakale ke ahamba nengane encane kade ufuna irent komunye wabaqashi bakhe la khona ke afika ngamtholo babe khala seke athatha ingane nokwenzela ukuthi ke bangabe babuye fast bakhona ukuthi ke bokhokha imali rent lo mama ke ubese shawo lawo lapha nomphakathi wakhona ukuthi umshaye ngendlela ebuhlungu kakhulu ke lapha ke ngathi kwethu ke indaba ezinhle kuthe uBobo uyalulama esibhedlela lapha ke khona uzokhumbula ukuthi ke ngenkathi iqala iveki besazi ukuthi uBobo akwazi ukukhuluma nememory ethe ukulahleka indaba ezinhle zethu uBobo usiyakhumbula konke okwenzakile uyakhuluma uright usesimeni nje uyalulama uBobo umfana wepiki sibonga kakhulu ngaza ukuthi ke imkhulokenu sibonga kakhulu nje kubalandeli nabaculi abathe ukuhlaba lawo ukuthi manxusa abalandeli ke ukuthi bakhona ukuthi bayibekise izandla impilo nayo le ndoda nathi rodwa into esikhethe ukululama okuphuthumayo nensizwa lapha noBobo umfana wepiki ngane kodwa ke bekuzona ezihamba phambili nyakwanje kodwa sinithembisa ukuthi yabafuna ezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho ngi-subscribe esona la Facebook radio inkezo zethe ngaza ukuthi ngiphuma nje ke khona ke ngishare ukuthi ke isilence subscribe niphatha hle nimusuku lomlandi ngithanda khona